kwa babie me Adom TV Badwam na o hye no some ka kire say ye nche me da senso no mre no wadaje a wanya ede ehwe de edu so no de bonkrata no wa ha and afi online stories no so ababeka yensa ti ani die mu a me ma ono onye income ai DJ die kura papa mu ache majoso hitman what say nyame Adom me hoye adopay wa wi mi nti nkranchas ma me be ka twe na pay efiafia mankwa ho awosen agumi na say na ya de se obi bia ma na ni da ho no bossa mpaye no eme amfa wonye scapegoat da wo never awesome my amfa wonye scapegoat very deep because you do scapegoat ni bia na afeni abesi nkonwa sabre no scapegoat awi na se obewu a na wawu na se yebetwa na asebi na etwa na sebi woni be fira na afira wodjuma bebo a na abo oni nipa dodo na ntembetete a na atete obi bi be say a na say odan be hia na hye. Don't allow yourself never ever say obe scapegoat. It's very important. Very well see come na me dem abre ye kasa dodo kasa ne do so emwa. Indeed, plead the blood of Christ on unu fearful. Ye ka na bi mu ntiase. Ene wo pie ne wo kọ ne wo ba nyina no. Wanya owura bi a owo tumi. Onim kina asem fiti na no pe ye kase anhye ne nsa. That will be the 6 better than 9. Although sikan bi enso ebe dwa nanka. Na asade mfufu ada no kwaye. Never allow yourself to be a scapegoat. Ede bia no ese wo ne yede utwa so ansa na bibia ti debi. Ti you din free sa de nim me kwabna santi. De ensem fata bia ede anguase ne oka ne abama ne ohia. Ene nioma ejimi mani pampim konkan. Se me pa me scapegoat for sa ne wane ma no. Ah debi. Ana me bibi betumi amayede aye hu se yesi nkonwa debi never. Empare me ni me fearful nyina even generation yet unborn. Oh ade bi timi si na hu se bibia sei anke e bo ho ban bibia enu bibia sei etimi si the see wa boto me na me esa kwa na we share damage because your levels of recklessness any carelessness no me fa ho the say obi dey say it is say crowd o bakra ko je obi so hwe no o do ba o school boarding house kwa na o da onda o ye o fo papa o da onda ukunu oyire odofo bi epie se okwa aba onte ne nka o da nda o da idi minim how ana de bi I pese o mani tumpon I don't know honestly because enyoma emam o mani tumpon no sa enyoma no yen yakwati and ye penyoma every say magic oye ya boom na usa kana enyoma bibia no mani tumpon no o mani I say US na ekwan nyina de daso na yi obia tua ne to na bibia ne nam na de bi tinya chichem no o jije to di dokure wo to na o jije ama o man no o jije to na jide se fatu be bi eda wo na ye kandifo na ye hwasofo hyehyɛ emra ne fa nyoma papa de brain me na me sencho ni no kredie a se fata asɛm ne menka ne se de sitie ma me fa bi mfiafia ho eti obia obekom na obia wo ne chefa obia wo ne chefa. Society is breaking down. Ya kan sema insem do na yigila haka nyina no ya ka fiamankwa se me ko born 8 years nyoma waka wo hanum say na da na koma so a for my Ghana ho a emu be 1% anabo say my Ghana 200 mo but every day ye come MPP NDC na say NDC ba no ye wu o magi na say MPP tina so o no beti ye ko bosha asas na hefa ne bosha asas na yakwa ye nu dey bosha asas no yakwa ye nu da ende bia meka de de bo man ho bra de o man ni 200 mo a eye o man ni ya chen bia but the ensem factor hu hia no eye want enye need no o man ni 200 mo chen bia na enye wanwa wanwa se Accra Kumasi kwan
o de ntwa bibia so kran free 1992 e quantity etisi Accra Kumasi Road we quantity etisi obia wo manim party bia ba be disoko so de etiani edi o de na ho pese o ka kire me we de enu ana na me anso me ka ayi labadi hoye Royal Palm na Royal La Palm animo ho e de ekoho ekwan ya ye ha da honko na me say e de pa na esie e no sako anim biem a ho so ya ye baabi e ne ya baabi na me say ya na ye den a ye gata no amo ye no na money delay na no be take how long na de bia je say watch and go now then am watch and go o hwe so obi ba na obi ba obi bia na de nkwanhia ba enti obi wu accident bi si wo pe scapegoat ya yusu obi scapegoat o ya yusu obi as scapegoat no say ma wa kan kura de ha dream ya betina wa ma de na sia o ko ye scapegoat ni wi so a ni wa de boko so ewu a wo ko bibia ni ho kira me pani for no ma besra wo asa kwesi da bai won sa ate una atwa scapegoat. Just a problem. So why would you want to be a scapegoat? Why? I didn't hear. Ka wo ye scapegoat yi kwa na ye o man ya otu hu che na obi bi hwere wa. O man no etimu sampa. Ya hwere bibi tie bibi di mu che na. Ya na woche. Na woche twa mu ane asam fofora sa be bom no awu se sram. Ti mi sram wadaro ma de bi ada no. Ye so nke nya ye so nke ya da dwodwo ye ho. Bere peni aso ya ba kuroma be di edwuma yedi. Ye kan sem ni bi wa eka me eka wo obi anfa ne de ewom na onfa ntu anam eno na ede edi se ye chichiri kuru de bi ada na me mfa to na wo kura wo koto ade na oyi wani a se mango se pe mango se pe o oyi wani kakra bi na ba bi apro no na wo chichira shiro ba mfa because ene me da se onyame nchira wo no ode pe apro na ode ahye mama eno akwabena mete se obi se wa order aduane 40 cedis delivery day ba 60 nti wo ka bo 100 Ghana na mse that delivery for ye no anu yeah what they ba the same place aduane cross amunim kwabna order fia order trace order me boy ya order nipa 4 but ye nyina ye nim say obi a order and the same place oba charge obi a na you have it na mani and aban na aban be na senem mani mo sa dwem boni ani break sikape bentam delivery for mesuro wo mo enti mo ye delivery egu emu the say krobia na afia yen regulate our standards no any obia kana bo obia upia efieru asoro pa no asoro pa no se de bu na fu se de na asi o sorry osma from 1500 me de cut 3000 untimi atiko waka tell us akiko obi nso ma ba tena ho obi dina tira ho kura ntino wo de na kan dey fear and sorry from nowhere bam and a free check on within the busumi no they call a busum from 1000 they call 3000 no I can't say and e be ya adwuma nso untumi atu ti be de nipa ko na nimu abrabo untumi atu bibi anwonwan untumi atu nti anopai de yesremo se ye pensa kira ye pa dia start with me and awo se o pesa Ghana Ensachaye kesiye pa ba na wukra no mame fa we ntwato ansa ne enko eze bere mai kwa ya wie bere bia no wese de ye mame fa we ntwam se pensachaye pa sikasema ewuru amanyo semu a ekoba ene ye de cylinder ma ye de fridge ma ye de car ma ye de fie ma ye de asase ma nyese so timpo ne yakase shana ma we de so tibaka na ka nye fere se ebere bi bae party bi ko yi 40 cedis eno no yesi enti bi da ebre bi aba party bi etimi akoyi eye sikasono emu nipa no millions of Ghana cedis bi ya cash it is a sound number there asofu bi ni omo preaching ye kaka na muntie dia ene ye ho ba jim si ehwe dia ho jim dia na se ditch ne ye ko na si ahima ahemfo asofo empanyimfo Abraham say wo yes wo ye papa pro bi jaje nkosi hwe wo yes wo ye papa no asem obi be ka kire wo no e na wo betena wo dada mu a wo so pese okwo wani me nyasa ye be wia be ka sa asa wo ba wa momra obi anso mpesa enti ye na o me de bia me kan ba na no wan ye me no mienu tie nyina ye di no kre ade ton 42 obu mu se jenje de onim se spy wo abetu agu ye ko bro nyai mo mmoni no
obeso adefo na ama saa obedie bewie na oyemu tu saa wonte ase yembe tu na yare ene ye do akọ hospital no aboka mumie hwe ni wate na mo na mo tena asore de dem sore ana Christopher dos mo mamu aso bu ni apa no akotena ni mu front seat. Well, online stories quickly. Stephen Amwa expresses shock over Kenya Japan's votes in his constituency. Sticker and Akase. Now, we are one was some. For notches, historic cola tree cut down by unknown person in Fayasi. No, when you cry on a choice attack, or yes, I say. If you anymore, and you pay for more some cake. Oh, no, my church has moved from 400 members to just 40 people. Cecilia Ma for the other day in Okaza. Yes, I hear. Nipa 40. Sana aka 40. Shraj clears Paul Adom mortuary in KIA's Christmas tree decor scandal. Hey, okay. And yeah, when she 2023-2024 scholarship get fund administrator reviews application details into open scholarship there. Read mu kwam na yefensi na brana so ya da sepa na umre no wadaje a ai daily no call stands na ubenya bi e wo ho ya kwa godie mu nsam oto so na fe health tips so bo bens na na yedi hu nkomo emisrew menhyehyɛ ho mesrew party ye sister Sunday so gina na so ahadada I start to create any videos aye ni bebi ode to nti ubehia no e wo ahosepe na fe kwasi so de asemidi ka na nkomo ahodo na mpensempensem ato aso mo fidie ne na ha na nim